Sibai ule vokniak zon tha July ni som panga sang ni som ni panga thole ni a Zoram news ilo ngai tha ang u Myanmar atanga Mizoram atlan chiate an kholama an let le Hual ngoram PDF le CNDF in kara in mo thiam lo na a oma wang le ral thuam chele kani awangin Myanmar atanga Mizoram atlan chiate chu nimin le vo in khan an kholama an let le Mizoram ramri shula Myanmar lam khoshang shanga cheng mi zasari chuang chu sai khum le vapaya an tlan chia a an tholai le ranvul titlan sanan ni awangin an let le theina turin vapai branch YMA le VC chuan thei to pin ma an la a CNA shwai tu te bia kan ni nuwa rwa man na fel fai taksia min nimin khan chung ko za som ni pali member zali som thum panga chu an kholama an let le ani Hetalet chawzi nga hian atamzok chu leilet khwa sai khumpa yaral tlanan ni a an khothen omami te po engi moza tan tel nimina chawbak mi zani pasari la oma tangin voina mi somthum pakwa an let chawle a mi za somruk pariat vaphai lama an la oma vaphai VCP pureng khu ma chuan tuntum buaya wanga tlan chia te hi vaphai YMA hola te la omin let le turin an thla alangam chia lawa thilni phungte an la in shil fia meka hunrem chang masa a an chho zui mai don ni ina soi Darlon MZP headquarters in Education Minister Thu Soyan Dem zirtir tu te vauna tong kam chak chua ka an pu Darlon MZP headquarters hian Education Minister Dr. Vanlal Thanachu Karkalta zirtop nia thuthar lakhom tu te akom trumin thutling tok lo le thilni nadik tak si lawa tongkam chak chua ka pu in Minister mewin shiatir nadik le diklawani po thulawa thutluk na apuang zar tamai chu shiathiam haranti thuan soya Government Darlon High School zirtir tu indai anga asoi po art subject B ka zirtir tu indai lo na ashiat pui lo ni inan soya zirtir tu pakhatin MZP alo dora anna tho thin tele indai lo anga asoya wangin tuna hian har satna kan to kani tia Education Minister ina soi chu thudik tok lawani thu soin casual teacher PC Vanlal zomi transfer ani thu hi zirlai nu le pa ka atanga an hriatani thu an soya MZP headquarters Darlon chuan Darlon khochunga zirlai tele zirna inin harsat na ato kani chuan sorkara palai na thokzel tura anin pei thule zirlai pol chu zirlai te ta na ding an ni ti thote nimina an thu chwa an tar langani MPCC President Polal Thanzaran kumsang ni somni pariata in thlan lo om le tura mi puiten sarkar le turin congress an be sei le to ati voina lunglei congress bawana an party chung in khoma MPCC President chuan tum ngi mozat congress in sarkar na an chan chungin mason na tho soitur tam takan nei lain party dangte ero chuan soituran van viau ati a Lunglei Civil Hospital te CT scan le thisen song bolna Lunglei Civil Hospital man mek te chu Congress sarkar la yami vekani ti in tuna Health Minister Lunglei nu ngei po in duat tak le thatakin changtlung zokin a enkol zela be sei thua soya hei ba ka hian Lunglei Engineering College te thuam lwaya mwala phul lem pha te lena stadium le laldenga park te po Congress chul chuak vekani ati a NLUP manga eizon na bulan ran sakan omnwal ti asoya kumsang ni somni pariat in thlan lo omle tura mi puiten sarkar turin congress an be sei le to ni ina soya be sei ange ya hlo tling turin an ma ni anin siam rema chunglam mal som na tong bozonga an nu na ngai ti asoi bok pu vi mal som tluang a pu ming chia Chungchangah court thupek angin lunglei police in vo in khan Thubuai an ziak lut Lunglei North Bial tu MLA HPC Vice Chairman ni bok pu vi mal som tluang a Chungchang soya in biak na voice record social media athe dar Chungchangah ZPM Southern headquarters thalai chuan nimin khan lunglei police station a FIR an the luta
hemi Chungchangah hian courtin lunglei police chu Thubuai ziak lu ta chui chiang tura asia tir angin Thubuai zia lu ani a atul angin an chui zui ngal ani Povi mal som tluanga po ming chia Chungchangah hian Zp-In Mausen unit try tu te chuan he thilamo phur tu apo an advisor TC Lalzar Zovachu ani na an hli saka Zp-In primary member ani na atanga ban turin an ho tu te hne na thuan thlen ani Zp-In General Headquarters Thalain an President South Thubuai Bial MLA Pu JJ Lalpek Lua Hovin vo in khan sai ranga Transport Department Enforcement Check Gate an tlo Transport Department Enforcement Check Gate an tlo na hian Zp-In Thalai President Pu JJ Lalpek Lua chuan Mizoram mi pui mamo bungrwa lak lu theinan kong tha kan mamo a heti rual hian Mizoram chu rwa tuitlak tamna ani awangin kong puite atlo lova lir thei khal tu ten bungrwa an phur thei zat ayari tan phur chuan kongina tor thina wangin chutiang thil lo veng tura Transport Department Enforcement Duty ten ngor takama an la chu lom omati thua soi Enforcement Check Gate duty te chuan bungraphur lir thei 407 chin chunglam chu an bungraphur nen buk thin ani a ni tin motor somria ta tanga za somnga velan buk thin ba ka hunrem chang an neya piangin National Highway a lir thei tlan te chu an endik thin ti an ma ni tlo tu Zp-In Thalai try tu te chu an lo shila kong puyat lo zok nan lir thei khal tu te po in dan zom se an du thuan soi Kumtling lawan upui pasal nei khapna dan Chungchangah second review meeting kam sensitization program nei ani Directorate of Women and Child Development chuan vo in khan Secretariat Conference Hall a kumtling lo nupui pasal nei khapna dan Prohibition of Child Marriage Act 2006 PCMA Chungchangah second review meeting kam sensitization program abuat saya Lalzar Moi, Commissioner and Secretary, Social Welfare, Tribal Affairs, Women and Child Development Department chuan hun kai hruain, Department thok tu te baka, Police te, School Education lam te, Law and Judicial te le, State Legal Services Authority atangin mi ngi moza tan telani. He hun kai hruai tu Lalzar Moi chuan kalkhom telom na thu soin Priscilla Lalom sangi Legal Officer Mizoram State Commission for Protection of Child Rights MSCPCR kai hruain sensitization session neyani a Zoram thangi changte Director Women and Child Development chuan hriatur poimo te atar langbok soi ho na hun thatak nei ni in department sang te tho ho na ti chak le khotlang hruai tu te police le zirna in sang te ne na tho ho na tha ne ya poimo thu soyani a dan keng ko tu le judicial officer te tan training buat sai te Special Juvenile Police Unit SJPU integration Chungchang te school textbook a PCMA Chungchang tel te PCMA in shil shiat na in kai hruaina le zirtir na pethei tura zirtir tu meichia ruat te leadership program tleirol le meichia te ta na buat sai te le naupang child marriage din hmuna ding pal thei te pui Chungchang te soi ho ani Poisa thir Chungchangah borsa pin hria tir na achwa State Level Security Committee Mizoram Sarkar Reserve Bank of India le Home Department atangangin na angin anhuaya tarlan hi mi puite lo hriat le zomata na chwa ani India Sarkar chuan Reserve Bank of India mangin poisa thir chi rang asiama chungzinga chuan chengsom le chengsom ni thir po hi atela mi pui van tlang zinga heng poisa thir Chungchangah ngai dan dik tok lo nei dong du lawemo thil leile shalkonga har satna siaman om thin ti hriatani Sarkar lai pui na siam heng poisa thir te hi Coinage Act 2011 nuaya thil leile shalna man tur le pomtlan vek tur ani thu mi pui sha tura puan chwa lo ni to thina an pian mang le lan dan dang shet te omma se azawai hian heng hi tangka dan nuaya hlut na nei le mitinin an pomtlan vek tur ani
Mizoram chunga India khwale tui zong zong mi pui rong bol tu te le tangka khoi tu te sumdong mi mal le pol zong zong te heng poisa thir cheng som le cheng som ni hi nwal swat na nei hau lo le thliar rang lova pom thlap tur angin le hria tir kan ni a danin poisa a apom lo dong du lo le hemi konga midang te ta na har sat na lo siam te chungchanga atul ang zela dan kin ko theyani ti in poisa thir cheng som le cheng som ni chungchanga saitwal borsap doctor lalngur atlaw chuan hria tir na achwa ani ran nung se nat na azir chian na atangin PhD muthar lalfak zwala pau tu son of zachunga ser chip field veng durtlang leitana khosamek chuan Mizoram nat na lar berzing ami ran nung se nat na kan ti mai scrap tai fast nat na zir chian na aneya tangin doctorate degree amuthar lalfak zwala pau tu hian Dr. Van Ramliana Associate Professor Department of Life Science Pachunga University College kai Shwaina Nwaya research hi abeya a thesis Thubuai chu epidemiological study and vector identification of scrap typhus disease in Mizoram Northeast India ti ani he azir chian na a hian Mizoram chunga ran nung se nat na shilen dan chungchang khoi muna tinge atama engna thokin nge vei tam ber kum engza tin nge vei tama eng hun lai nge he nat na hi atam bik ti te anat na lan chwa dan te mi engza tin nge thi pui te ti zir chian na anei ba ka Mizoram scrap typhus nat na shik the dar tu ran nung mu chwa na le nem nge na PCR call mangin anei bokani lalfak zwala pau tu hi Mizoram Sarkar Health and Family Welfare Department Nwaya entomologist na thokme kani a COVID-19 shipui len lai po khan shidaw na a ahmatong te zingami ani scientific research paper po journal thatak tak Scopus Index journal a te somni la yalo publish to a ama hi Pachunga University College atanga full-time PhD degree zir chuak masaberani a he a research nei ina field ta po hian Mizoram chuan masaberani a hriat ani bok Independence Day mandan tu relani voin khan kolosip additional DC PB malsom tluangi hovin DC conference hall kolosip district head of office tele NGO 10 kumin sang ni somni panga Independence Day mandan tur raman na siami nan thukhom voina thut khoma hian Independence Day sang ni somni panga mandan tur chip chiar taka duana ni a kolosip khwa Independence Day manna tura hian pu vanlal hlana PWD minister chu khwalian tura som tumani alomna program hi kolosip sports stadium August ni som panga zingdar kwa atan tura rwa manani a he Independence Day lomna program hian arm contingent pakhat an arm contingent parukle school contingent som pali be seyan ni Department rang te mo phur na pek ni in an mo phur na le chan vo theu te rel felani a kolosip sports stadium Independence Day lom na nei zo hian som bik te tan jingdar som le chan vea DC Bangla a at home program nei tura rwa man na siam ani bok Kozola po for in khan Kozol DC auditorium Kozol borsa pu ke vanlal thiana kai shwain kumina Independence Day lom dan tu relani a he meeting a hian Independence Day lom na hun le mun turte lom na asom bik turte mo phur na sang la tu turte VIP at home hun man dan turte Independence Day pwala inti siang na buat sai turte le trul dang te an soi hawani borsa pu ke vanlal thiana chuan kanram zalian na ni ro pui tluang taka manani theinan tho ho na tha nei turin ho tu te asoma agriculture minister pu PC vanlal ruata khwalia na ni anga mualvom field ta August ni som panga sang ni som ni panga chuma dar soma lom na hun man na ni ang serchi pa BLO te tan training buat sayani
voin khan block level officer te ta na buat sai national level training on election chu serchi pa nei tanani a BLO te thupui sang manga zirtir ni in serchi DC pu pol el khu ma hovin pisapui hola honna in khom nei ani pupol el khu ma chuan in thangram kan ni angin election hi apoi mo ema election dikle fel fai nei ani theina tora sarkar kutke ber chu block level officer te an ni ti in BLO te chu dan le rai in kai shwaina le election kai noya sarkar thu chuak te shebel le turin acha a election hi akhira ashem na po ana a chuwangin mi pui rong bol na ata na an mo phur na te thata ka hlen tur chuan na an thiama an riat belanga yani ati a training an nei tur po ril ru le ti takzeta hun manga thiam na le riat na thar hon ngei turina fuyani BLO te ta na training hi election officer pilal chandamin akai shwaya thenzol SDO civil pukelal hlimpuyan thu soin Dr. Marilyn lalruat kimi baka official dangten kalkhom te anzir tirani puti BC lalven chungan abial chunga school enrollment pung tamlom manape Aizol West One bial tu MLA puti BC lalven chunga chuan voin khan bial chunga school enrollment pung tam berte ne na a MLA fana tangin lo manape puti BC a hian Aizol West One huam chunga sarkar middle school le primary school te enrollment kumha salama tanga te akumin academic yara zirlai enrollment pung tam berte ne na a MLA fana tangin noi khat ve a pe a lo mana siam chan soifia in bial chunga zirtir tu te inkara in elna thiang hlim omse ka du'a naupang school kal lo te hui khoma school kal tir tura zirtir tu te an tran theinan sarkar school aphu tak ten in thom thatna an nei theinan ani ati Mzp-In Chief Minister Doctorate Degree Don Lompuina Thuchwa Siam Mzp-In General Headquarters chuan Chief Minister Pulal Duoma Doctorate Degree Don Lompuina hetiang hian thuchwa asiama Chief Minister Pulal Duoma Doctor of Letters honoris causa hlanani hi kan lompuin kan chuang July ni som panhi sang ni som ni panga khan Karunia Institutes of Technology and Sciences deemed to be university in Chief Minister Pulal Duoma na Doctor of Letters honoris causa ahlan Pulal Duoma hian ming thatak a khotlang ronga bol thin na te mathlir thatak nei aram hrai tu ani awang te remna le muan na a om theina tura nging lova a in pek thin na te le mi pui sarkar din na konga a na tho thatak tak te awanga Karunia Institutes of Technology of Sciences Tamil Nadu in doctorate degree ahlan hi lom om kan ti in kan chuang hle ani KITS deemed to be university Coimbatore hi India Rampum Hua pa po University Chapol nak National Assessment and Accreditation Council in Grade A+2 ape kania UG le PG course sang nein Agriculture Engineering Management le Science subject sanga te zirna changtlung takan nei me kani Chief Minister Pulal Duoma hian Mizoram din chwana tur le kai shwai dan tur mathlir thui takanei hunrei takalova vai pui to chu tuna hian a hlen chuak mek zela amangai le ronga bol sak mek Mizoram ai o adongani thu a soitele akai shwai kalphung thar mi pui sarkar hnuaya mi re theile kutna thok tu ten leire manra theina tura thlai thar leile bana kai hen holding policy manga Mizoram khai chwa ani hun kan ngak chuak nge yang ti inan zia kani Mizoram State Project Monitoring Committee in Thenzola Solar Plant Pannakong an endik voin June ni som panga sang ni som ni panga choma khan Mizoram State Project Monitoring Committee chuan Thenzola Solar Plant Pannakong an endika kong le side drain cheto siam that ngai le malak na tur sang chungchang soi ho na hunan mang nga lani
MSPMC team te chuan voina na tho an endik an hmu dan te chu MSPMC chairman CM Pulal du omane na an the lut don ti an soya Mizoram project na tho sang quality control an ngai tha thin nia soin hetiang lam hi ngai poimo thin ni se an du thu an soi Income ho na huna Vantong Group YMA le Anwaya Vigilance and Monitoring Subcommittee Shwai tu te po in thu soin solar plant pan na kong chu tun aya thazo ka siam le ngei ni se an du thu an soya PNE Department ho tu te po in kong thalo chu siam thatani theinan an ngai ven zui zel don ti an soi bok Voina Tenzola solar plant pan na kong endik tu te hi engineer H Laldin Tluanga member MSPMC P Van Chungi task force MSPMC Po Van Nun Moya PS to vice chairman MSPMC Baka PWD quality control and research development division technician te annia Engineer Lan Thanga, Chief Engineer Distribution, PNE Department Baka, Thoktu Te Baka, Vantong Group YMA Shwai Tu Te, Vigilance and Monitoring Subcommittee Shwai Tu Te Le, Chanchin Bumi Te Antel Bokani. New Serchip Area A Bollo Thiar Shang Chandon. Serchip Kopuya Bollo Thiar Shan Le Song Bol Chu Ataka Kalpui Chan Tumani A Abul Chan Na Atan New Serchip Than Chwa Ani Awangin Voin Khan Serchip DC Pupol Elku Mahovin New Serchip Area A Village Council Member Le Tlom Ngai Pol Tiko Ko Manni Pupol Elku Machuan Bollo Song Bol Ko Nga Serchip In Bung Tharakai Dona Chumiti Hlotlin Na Tur Chuan Abul Chan Na New Serchip Thanani Ati A DC chuan mitlem te ro rel mipuya bar tumna ni lovin huam zau taka inron khoma he malak na hi kalpui tumani awangin New Serchip area a VC member tele tlom ngai pol omapiang te ko khoman ni ti asoya bolho song bol ko nga malak an tum dan hi mipuya chiang taka shilfia a insha thiam lo na le dodal na te omlo na tura zirtir na pe thaturin kal khom te angena mipui te tel lawin he malak na hi engti kong zong ma a hlotlin thei lawa wangin tho ho na thatak nen midang te tan poi en ton tlak tura ti hlotling turin New Serchip mi pui te angen ngalani Serchip District Thunei to te kai shwain Serchip District Urban Development Office Public Health Engineering Department le Greenheart Private Limited chuan bolho song bolna atakin Serchip pa kalpui chanan tuma he malak na hian Serchip khopui pum pui huam dona abul chan na atan New Serchip thlan chwa ni in August thatira tangin New Serchip huam chunga cheng ten an ma ni in thewa an bolho te an thliar shanangai to donani Voin meeting a hian additional DC Polal Rinzwala DUDO Po Gaston Vanler Shiat Puyale New Serchip North le South VC YMA MHEP le MOP Shwai tu te antelani Ruilawin Mizoram run na satzia tarlan na documentary film tlang zarani Central YMA le LBS Suzuki Changdu ni nan buat sai hlimthla ti documentary film chu ni Zandariat Khan tui khwatlanga Central YMA hola Central YMA General Secretary Professor Malsom Lianan atlang zar he documentary film a hian ruihlawin Mizoram run na satzia le Mizoram ruihlo lo lu na kong chungchang tarlan ani a Central YMA YouTube channel a adu apiang en thei tora da chwa ngalani Myanmar ran tlante biometric enrollment ti nan chengnuai somthum pariat ruwa man chinani Sorkar lai puidu dan anga Myanmar ran te chin chia na biometric enrollment chu July thlato phian bultan man ram tumani a he na tho nan hian chengnuai somthum pariat ruwa man chin photani
Home Department thok tu te chuan biometric enrollment ti na atan hian manrua le ti tur tul engi moza ta oma wangin duanga tho zungzunga harsa ni inan soya sarkar lai puin raltlan te chinchia na hi online manga kalpui tura ati awangin internet service om thatna hmuna te malak masakan tum ti an soya raltlan kem omna tam tak chu munkil khor tak tak te ani awangin harsatna a om don ti soin internet om thatna hmun le tlo pol samdeu zoka malak photangai dona raltlan za chu ni tina chet renga wangin azat chia sia ta harti soin lut le chwa kan om reng ni inan soya tunhaya chi le chi inkar buaina awanga Mizoram lut te po chinchia na a hian chinchia telve an ngai don ti an soi Myanmar raltlan de chinchia na tho na atan hian computer web camera le man rodang engi mozat le yangai dona asen so hi sarkar lai pui tum tur ni ma sela central laman man mo to awangin sum hi min ron pelo ma se Mizoram sarkar sum manga na lo tan photangai dona tuna sen so tura rwa man cheng noi som thum paria thi chuan adayarin omlova sarkar po ina ngai twa chun zom zel tura kan ngai ani ti in Home Department official pakhat chuan a soi Myanmar raltlan chinchia na tura an mamo le sumsen so ngai te sha tir tura an ti angin aizol DC le saitwal DC chuan an mamo zat turan the lut to a district dang DC te chuan he Thubuai sai lai thleng hi chuan an la the lut lo ni a sha tani chinchia na nung ber juni somni pali sang ni somni panga a chuan Myanmar raltlan hi Mizoram a mi sing ni sang sari somnga pakhatan omme kani Champhai sub headquarters YMA chuan zohna thlak unaw inka na awanga khomoi le tanu naw omngam lauten thlamuang tak le ngai ngam taka an chen na ina an holet le theinan HPO CNA le CNO CNDF chu arang thei angbera rwa man na siam tora an du thule social media lama chibing in hwa theina le in fui por na lam hoi thu chwa lo turin an nge na heiba ka hian Myanmar atangin rui hlo tam tham tak Mizoram lo lut te man thina ni a heng rui hlo te hi Mizo nambo ral na tur man rwa thalo takani ti sia a thei top chwa do tur le heng sum don na laka hian tu ma lo in nam hnoi lo turin Myanmar mi pui sipai te angena thil thalo zo ka thlen zel lo na turin an thu chwa te hi ti hlo tling turin Myanmar lama zo fa te an ngen bokani khati zong khazan ina Zoram news kan han chiar thei te chu ni a min ngai thak sak tu te zong zong chunga lom thu kan soya lo subscribe theu turin kan nge na cheu